Ye sheka se bonase a na ye ko NDC chine ye amanyuko no emu na ene anwumere wo mo aye ensamtrofo nhia mu a wopanimpa wono na ye national chairman edema NDC amanyuko no eye Johnson Esiedu Enketia wono ana wogina simpie ni apaso a wone ensamtrofo di nkomo ede ensama hodo no atodwa na ne nyina no ene se enra anase ene nansa ana electoral commission ebie nkrata muto ho se Ghana fo nkwada wo mo enya emfinhia edunwotwe a esese wo mo eto aba no wo mo din etimiko abato enwomem de e kan say limited voter registration exercise no na eguso a ekoso na no ana abeto dwa se NDC amanyuko no agent na wonom ewo centers ahodo no yetro edini wi a na wo mo ede nkrata abase faudin any serial number no fabre yen na wonom agege na no na wobra wo mo eyesa adwuma no ebeto dwa se electoral commission officers ni bi ama a police for etimi achechi won mu a eni nyina no ene se wo mo mpese NDC for no agent no ebetimi anya sa serial numbers na wo mo eye ho adwuma no na no ana ekoso sa no NDC amanyuko no afrensem trofo hia mu ene na no na Johnson Esiedu Nketia da to dwa kirem se ewi asire se jai sa yo wanya sa yo a jai manen kan so jai manika eyeyiye na wonom ehunu se NDC amanyuko no wo mo ni ana hono mu a electoral commission ene NPP amanyuko no wo mo ebetwa fufuo dia fa wonom NDC fo kwa chi a wo mo dibewura wo monum sen ekrodon efiri se efiti bra wonom eko IPAC meeting ede beto dwa se BVD machines bi ayira na ebepem ne electoral commission entimi nkamu nokure esense wo mo ayo wo madwene se wo mo bewia abato onum ede ama NPP nteno bepem ne NDC amanyuko no kire se electoral commission entu ho anamon enu nti wo mo akire mu a na se bi odompa kurotwa mansan wi aka no se asakraman so botra wonya yemtuo enu nti wo mo ntena se ema yemtuo ne ma wo maka ade akire agent ne nyina se yetro di ni wi a wo mo hwe se eye serial numbers no NDC agent no wo mo ebeje na wo kire mu a electoral commission eni to me se NDC agent beka se wo kwakwaji serial number na wo beka se ye nche no anase bibi sai free se ye NPP ana ye ya ankanya de se mo bema ya che wonom enu nti wo kan pay ama Ghana fo nyina te se eye wonom NDC amanyuko no mpanifo ana aka ade akire wonom agent nyina se edi ntrotro no a ekoso no wo mo hwe na serial numbers ne nyina no wo mo enye se ne be ya wachire be no isi any MPP amanyuko yi wo mo emfa kwantempon ana ne nkwantanan ema Ghana fo ani su emiri wonom e wa bato aye kwakoto no emu ensemtrofo nhia mu ase no Johnson Esiedu Enketia the only mosquito in Ghana politics workers no emu ensam enie yesusu dua pi se sa numbers no de esese ye be copy no ne akopi no kira ni ahunu afidie bia wo mo de ye adwuma e wo ba bia ne faako a ye de ye adwuma se de be ya ye wie na wo mo de register draft register no bre ya ye betimi ahwe ahunu se sa di nu nyina ye register no wo Ghana ha e wo registration centers ya wo mo ankasa agazette se ha na be registration ansa na ya je atum se register no e register papa ye ntra ho mo bi nkokuma no ma entwa ni tintwa ne nan tutu ne ntakra no de abekire se anoma be ni enu ntina ye pese Ghana 40 timamufo muna musi aban muna mutu aban asese musi de yeko eni ayeti yei eye wopanipa wono ana oye dwamtrani ede ema NDC amanyuko ne Yewura Johnson Esiedu Enketia general mosquito eno no na wo ba ye Facebook no eso a wobra na ensamtrofo nhia mu no ekoso no ene Johnson Esiedu Enketia na ni address ne krodom a kire se wode ensama hodo no a etu edwa na ne kasa mu na wo kire mu se enyema bi ekoso ewo yisifo akache a esan eye limited voter registration exercise ene ho enkoba wo mo ebo no akwese empenfo ka bi egwom wo mo aka wo mo anu atum wo mo hwe ama bibiboni bi asi ansana wono mo abekase yehu yanka enu nti Johnson Esiedu Nketia ekirem se wo mo pese wo metena se ama se biebru se bionyado eduadu mfrane abesi kotia na waje bode betem enu nti Johnson Esiedu Nketia enensem trofo hia muase ano wode ato eye Christian Council National Chief Imam Civil Society Organizations any akwa hodo ne ankrankra hodo ne mpanifo nyina nim se de ekoso ewo isifo abraboni anamobi a wo mutu a asesa mpanifo enka hwe emfa ho no wo mo hwe niye se de be ya electoral commission dwumadi a wodie no enkonya nsunsuanso ewo wopanima bosomi ne da edi animu yi ye ba beto aba no enkonya nsunsuanso bani bia ewo so Johnson Esiedu Nketia yenye peace gala for peaceful election
yenye peace march for peaceful elections ba cha onye march na gala na volleyball na ma elections ye peaceful no kuredie any prepare any say adwuma electoral commission beye abato no mu beda ho no se modima no etu mu bi na electoral commission ye ade papa munhia say mbekọ akọse JCB say enkobo peace march munhia say ye be call for special fasting and prayers CB say e peaceful election beba enti sabre say work and pray di papa no asofo akuku down mam be pese e bobo mpa ya committee for peaceful election mon kan bi ne ebre nu duru na mo fra e nyina be ba be kan ho ya committee na bo mpa ye say the peaceful election beba because yankopon o de nyansa amaye o de nim de amaye say emfa nya adwuma nyame o de ho nim de ni tumi ama o say ye no wonya nto ho no akofre no say ono meye ma wo ye de obetimi de wuntimi no no abom pa ye afre nyame say nyame ade nim de ni wa o ni say obo me wa mfa nka me ho enti e ho de bo ame na ye no kam de na ye no na ye nko no enti abusanfo ya ka aka nkyere ye agent ya ka nkyere maame jemansa ta wo hwe manimu a hwe ne ye na hwe ma no say kwan bia ndisi be fa so say election emu beda ho no emu beda ho na ne kurakura mu no Anna Johnson ese edu nketia esa de to Ghana wo kyerem se efiti bra wonum ekọ iPark meeting a wo de to dwa se eye BVD machines bia yira bepem ne electoral commission enkemu no kure no eno so waka de akere Ghana fo nyina se wo mo mpese wa kyerɛ bi no ye bebo NDC fo esobo enu nti wo mo ka ade akere electoral commission se ba bia BVD machines na kwehye bia nso ya ma me jira dokwe mesa Dr. Bosman Asare ene dem penifo wo mo kwalo hwem famre fi se eye Ghana dwapade. Not long ago, you may recall that some biometric voter registration kits kept under CCTV surveillance were reportedly stolen from the headquarters of the Electoral Commission of Ghana. Pursuant to this theft, the NDC raised issues. First was our minority leader who raised issues about it because the theft was never reported, but it was detected by our vigilant NDC members in Parliament. So they raised an issue. The Electoral Commission came quickly to rubbish their claims, but we still nevertheless call for an emergency IPAC meeting to deal with those particular issues. It was at that meeting that the explanations offered earlier by the Electoral Commission in the public domain and those offered at the IPAC meeting were found to be unsatisfactory. And so our gallant Director of Elections posed 35 questions to the Electoral Commission relating to the missing BVRs. As we speak to you, these questions remain unanswered. We subsequently communicated the questions to the Electoral Commission on paper. Still, as we speak, no answers have been provided. Therefore, the Electoral Commission cannot expect the NDC to believe and trust that all is well with their equipment and their preparations getting into these 2024 December elections. But as I keep on saying, if you have to dine with the devil, that is, if you don't have any option than to dine with the devil, you must have a long spoon. Enia yeti ye NDC dom training Yera Johnson said when Katiana watch them say woni nipa bone for edidi a ya na wa atre no ayetenten if say wo mani ada hopa enu te kwankro mefa so a Electoral Commission wode pere be ya dwuma said be ya my Ghana sumdue be bo ho ba na wo mo ebeye wo ba ye Facebook no eso a video no eda so DLFM 106.9 wo bra Johnson said when Katia wakasa no emu nsem eno no a ye nto akase bo no eso yeto akasebo no so a na yebo edi awuramo ewo fifi matanum na no brada atwa mwen ena yisifo bi enkratam do to ho se ne Ghana emebu na afi na omo anya mfinhya ne dun wotwe no bia amna betwe de den sebe ya wono benya kwanya na 2024 abeto de yade mwen wono mu nyina anya kwanya atumi akwakoto abane bi na dede ya mekase adwunkyerei agusu adwunkyere no atumi ekoso na kopiem o Cape Coast North asese amekase etu atumi ato ho no ma kyese enya samketo akra na nkran nyina ekiremu a kyese nadue ya emena kwaba se eye NDC amayokro no mu empanifo eba omoden a ekofa wono ma de hye a wono mo ewo ye kwamankase eye asebu ebra
se na omodo mo Cape Coast North na afei di ntwe na ekọ so no matumi akwakwatwera wonum din na won kopiem ewo bia ya yetwere din na ne MPP amayoko no mma bi a wanom ebo wanom parliamentary candidate a ne din adekwa wusu eho ba na omkyem se dabi ye no ane sa na mben se yentena se na mo angata mo fa mo pe enye de mo pe ene nya de be pene kwa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 jese kase boy ya de sum wei eho video ni nyina da Facebook no so a wo ba wo so betimi anya bi ne wahwe na wabo ani akwa ho pa edi ama jese na nyasam kuma akra posifo nyina ba mu a jese nyasam keto akra na no ena wonu mu kire ma jese nya do betimi apene mo no ma NDC amanyokuo no ekofa emabunu bia ba bi se mo betwera mu di ni sente no nya de ombeti ase kwa na mla besa no ekwaso no enumu ena afi NDC one woman organizer constituency woman organizer the day at the Godfred on so nyameye no omu kire ma chese na fun ekita no omutumba maden agifri ni nsem mane kofa basabaya sapa ede ba tututu anso etimi koso ena omo se dabe ne ye ntia se ne besa ne be koso ena me ka se ne duei asotro ena tututu opa koso okekoso no enya sam keto akra na yenkotie ene a etwagu ye se de ma basabasa ni siye no se na de hye no esibi de efa Desha one more Cape Coast North as I say. One more trema, Ekowa we see on no copium our central region. Or ya MPP amanyokuo no one chairman, onu kroya no kwa kwejinamo. Akwa 2 franc akwa pre mashabeja akonwa no. Edia ma Cape Coast North, I don't know what air fifi matenum. Na nam sa asem wenti, yankwa homa no so e. Ene ne amani boni yima no konto, ne yamisa ne se konto. Una kwa hu de si ye nyina na mu nsam no, san enete. Ne bomaden abo ahoma num sa yensa beka Emmanuel konto e. Na de hu kire mu nyina ede aba be som ye na oba Facebook no so a kase boy de sum we video no ede Facebook no so a oba DLFM 106.9 ubetu betumi anya bi na ne wabo wani akwa mo pa jasa nyasem kuma akra be hwese de posifo no ene ekwa wisi amanfo so ru mu aja to mpata pata na asa chairman ebe ya mo ne apa bi fa wa hwa na waso etumi ayase pa anya sam ketro akra de bra Facebook no so na bla be hwa bi se be ya won so betumi ade adanse e wo kase bo na ya de som ene enumre ehun ba hwa bi why bra Facebook DLFM 106.9 bra behwe said na nsam no esibi kɔ no nya asem kuma akra ne yɛba homanum se yɛnsa betimi aka ya ma ne boni yima no konto na de mu nkyerɛ mu nyina etimi ede asom yɛn ɔko anya asem kuma o nya asem kuma akra Kwadwo onim adekra pot yɛnam so a etuo ne to yɛ no yɛ said ya woka se yɛbo ɛhomoden se yɛnsa bɛka yɛnsam turo ne no wɔno mo betimi akyerɛ yɛ adekra pot yɛsi yɛnti a edi a yɛtwerɛ etuo etimi ato ho ne yabusa se ekwa ewusi no a woyɛ central regional chairman ma NPP no wono na tutuo no anase obi na to ye bet wo hwɛ video ne dia bɛka se wo pani nani achi aho no ye bɔ no ana wo hwɛ nani aho no nani ankasa na ho no enti I think say etiefo mo ba Facebook no so a opani no a police fo na ekitekita ne nsa no wono ne ye frɛ no ekwa ewusi no na wono so na agenam say parliamentary candidate ama NPP 2024 ana woyɛ central regional chairman enti etuo na akwakoto wo Cape Coast North no sesia no yenya ehu ba bi etuo ni firi ba ye hefo na to ye yensem dro ni ba mu a but ma yensem tie de kwaso kakra no ewo ho ehia pa mum yentie kakra na otie se ne bystanders no wo mo agina ho no AC airpie no ekwa wisi awi se emfantini ka se awi ana kire se wokromfo odwe sa na tie wokromfo ana wanim ye hare otie se ma America se wanim ye hare wanim ye me yentie kakra
Ayako we see awi wanyim nyaharwe eya adehia wanom ewo Cape Coast North ase wanom susu say ekọ awisi no wan kasa ne bodyguard for ene ba body ekọ tutuo omo prevent MPP me kire NDC amanyoko ne match ase ma betwira mu den mekofa basabasa we nyina edeba ne boye homoden asanka yense beka Emmanuel Konto ya mani boni ewo Cape Coast nanka ode mu kire mu dia so nanso ya ba homo ne mu abo aye kaskara enya da yensa atumi aka no ya gusu abo no prum yensa kana ya de mu kire mu nyina peba besom okon me ento akase bo no so nkoyanim ye to akase bo no so na yakoyanim abomode sa odo message ni nyina betimi abrayan ene e wo ba Facebook no so a video no eda so na we no aye no pictures and videos of Inogan wo hwenhwe ana we wani so a enyi kura ye kurom ha sa hanom betimi adwo ye beto aba se ya ye to akase bo no eso ye to akase bo no so ye ko emrahye bedafie na February bosome no de atwa mu nansa yan na da na to so aduo no enwotwe ana emrahye bedwafo edom kese ene edom kuma ne nyina ka bo mu se wo mo entiase anase wo mo ntime entiase ese wo ba nware wo ba wo Ghana na be ma so nware be ma wo Ghana na enipa wo se wo mpe nipa ne de ne se obeware mefen ebufu sem kwa enu nti wo mo gitu mu se eye anti gay bill no ye mpass ne meyemra ye pass sa amra no nso wi a ehu behia se article 106/1 ene /7 no mampani a wote so wode ne nsa ehya ase eno anaye dendenden esese bi obe sibra ni awam ama mampani akufo ado se wode ne nsa ebehya ase asam no se bi mpanesi ye ntwenkwa ye ntwemra ne nua ene foforo abetomu na ensam no se mampani akufo ado wode ne nsa behya ase se won fa ne nsa ehya ase no wopani ba ko a wodi ntintiman ewo amemwo imu na wodi ntintiman ewo Council of State ne din ade Sam Okogyeabour wode to da kirem se sa emra no a Ghana fo pese mampani akufo ado chenchina ache wode ne nsa ehya ase no wo ka ni plane enye plane fa wopani Sam Okogyeabour ekiremu a sa emra no nyansa bi anim on ne kan ye nyam na me kan ye wo se nyansa bi anim na brofo kasa no wo se eye nonsense nyansa bi ani hono a ewo mu na wo kirem se de edi nkan kra no edien ana beba emra hye bedwafo tirim se ye mpase sa amra no na ye femesi obi fa ahode ho kwan de etoso mienu wo kirem a na asofo mpanifo ne bi so asebio wonom atwe woma ne so ofiamo chenchira mampani fa ne sanhyase no Sam Okogyeabour ebusa sa asofo ne se enti Bible no mboni ewo mu no asa enti no ge nko aho asem ana wo mopese ehye ho mrai wo kirem a wono de wadwene ho awante ase na wono waka ni pen sese mampani akufo ado ade ne nsa ehye sa amra ase a ebeye ne ya pa afre se we no enye no nko an ne boni ewo Bible mu sese Ghana fo ye twa no esiso wo pani Sam Okogyeabour empani sika akum ye dwene kokko anum emu nsebni o. A man and woman go and sleep in their bedroom. Is that my business? Is that my business what they do in their bedroom? How does that affect the economy? How does that put food out of my mouth? Does that affect my education? So I have a different view altogether. I think the whole concept to me, it is completely out of the issue. We even try to induce the churches. They are all running around, sign the LGBT. I wanted to ask them a simple question, and you help me there. I will ask them all the sins which are listed in the Bible. What have they been doing about it? The LGBT is the only one they've seen. We talk about corruption also. And corruption, I will tell you what, from the messenger to the top, every one of us is involved. The problem which are rising, you walk around, you see the young children running around the street. They have not gone to school. When in the early 60s, there were laws to say that compulsory education, that every child must go to school. We see them running around, begging, nothing. You see people living in filthy areas. Sometimes, a container where a whole family is sleeping. We don't look at that and say that these are things which are wrong in our country. What do we do about it? And then we are preoccupied about a man sleeping with a man or woman sleeping with a woman as being a national issue. The whole thing about LGBT is a nonsense issue. It should not have been come in the first about it. And then we are preoccupied about a man sleeping with a man or woman sleeping with a woman as being a national issue. The whole thing about LGBT is a nonsense issue. It should not have been come in the first place. Enti wedi amu amote brofo no I was say a nonsense issue. Kwadwo Oko
a nonsense issue. I say a nonsense issue na asem we no. Me dwen ho a mente ase. De meka ne say o de obian ka de obeka. Obian ka de obeka. O kura mo ntwi omuti. No mo nkoton. Enkoton ni. Obian form ho. Obian form ho. Obian ye de ope. Ope kura o. Chakwa uti o. Cha ne koton di. Obian ye de ope. Ope kura o. Chakwa uti o. Cha ne koton di. Enti se na ba ne se no obian ka de ope. Mo pe kura no amuti na etua so no mo amudi amuntwa. Na mo nkotoni. Nkotoni because ansem we no kwa no oden. Pa se where do you see na no oden no say enkwase esem kura. Se ma se badwafo be kwa asetena na o manga na ne ma hodo ehia na nye no ho no modwen na mom. Obi ni obi da no de ye na semben. Na semben. Se openi ti ne ba be dwene na ho bod mpa ye se obenya sika. Personal issue. The whole thing about LGBT is a nonsense issue. It should not have become in the first place. Enti a nonsense issue. Sam Okogyeabour no. Enti my angel message obi a betimi akande wope. Wo krom ha mo pekura mutini mu nkotwa ntoni. Enti oba Facebook no so a na so do message na ba. Obi a wona adwen, obi a nkyere na adwen. Kasebo we dey akwese democracy. Obi adwen kyere yagetum. Enti Kwadwo miento aso. Yetwa kasebo no so a na yebo ede awuramu mampeni abedi akyire. Onu kura ya. Ene ya Frankratuni edema eye MPP amanyoko ni din ede Dr. Mahamudu Baumia. Papai akasa adansema di ekyiremu a. Oman Ghana Electricity Company of Ghana mekyere isi jadwumakwe ya. Ehwe oman Ghana nyinam kane ansuwe yi. Edumpempenso bi ono akasa tenase yanhyehye ya hunu sei. Adwumakwe no sika bi enwune de fa wono monsase ne senti. Sede sika na enwune go no oman Ghana ye boka papa. Isi jadwuma na du ba bia na je sei ehwo aye den papa o sikasemu. Na matenase ya adwune ho hunu sei ade ba kwa betimi aboa. Na sikasem atumi agina we yisi jadwumakuo na so ye NSA obakọ na ba fonsa na digitalized revenue mobilization ene betumi aboa ma sika hodo a wonom epe no wonom sa atumi aka na mra to no bo ase aya se no baba no homade aya system no kama na ne matumi akoye de ma yisi jadwumakuo no o kire ma yisi jadwumakuo na nkasa ma staff ni bi asoliti adwumadi na opese wo ye no omo so mo mpene na empene tena titiriu ene wonom amoya staff omo de omdwuma e wo IT unit wonom Omba modi ama system no said yakwa soro mo mpene akuti aye ekiremu a eduba bi mpode anka mo ji sika kura de afrimpanifo say se mama se dwumade na akwase na muntua sika bi ma yante sa pare na yema kwanne ene kina ma dwumade no entimi enkoso Dr. Mahmoud Bawumia ekiremu a se dwumade na wo mo ye no e ma dwumade na odbo no homode se obeba so e ma Ghana kwa be fa so e ba gigen sika e ba kwa no paperless system no ne matimi akoye de ama no e ho kwaye de papa e de ma no o kire ma system omo sha ase eye no ni nyina tumi collapse ase ni nyina no etimi ese na no na national security for ba maden ade wono manim agi ntenten no asa akwachi sa nipaku a wonom ehye ECG adwumakuo na so ya wonom ICT unit e honom akwachi wonom na boaye na no akire no wonto mbo aso ase adwumade ne kama pa ede ba ese amekesei ahye ase edi dwuma akase na wakire mu sei sa na mo na ECG adwumakuo no emba ne bi etu ye no eyade hadwen ye pa no ma na yetimu no yenyina yopoma ne kanko ne ba ne sai ne yeboa ayanhyehye na dwumadie akoye de mama Ghana obinimo ampere ne senti no odi ho ya pa sesa na motuo no ekoso emna Dr. Mahmoud Bawumia okasa no enum ensem ni. They just kept it at 415 million every month. So I said we need to send in a team to digitalize revenue collection at the Electricity Company of Ghana. So we sent in a team and we began the process of digitalized. Can you believe that workers within the system sabotaged? They put in ransomware into the whole system. They put in ransomware and the system essentially collapsed. We had to send in national security, eventually found that it was some of the staff in the IT department who were culpable, and we found the computer from which this ransomware was injected in the system. It took us a while to restore this. In fact, they asked for a ransom actually for this to work. Can you imagine that we should pay? They submitted a bill that we should pay for them to let the system work. But anyway, they were arrested, and we restored the system, and we digitalized the system, and we said that no more cash payments for electricity in Ghana. You can only pay by mobile money, by your electronic bank transfers, and so that is now the case. And can you believe that from 415 million cedis a month,
Collections have now gone to over 1 billion cedis a month. This is just one company. So there will be resistance across wherever you go, that you have to keep at it. Any awuti ye ayo mampeni ebedi achire Dr. Mahmudu Bawumia. Okon? That one to know. Yisi voice of mampene. Mampene kura manchester na ebekwa de guitar no scanning kwasho amun samle ne mampene kurantino. Ene sade kidnappers ne ye ni bia pepepe. Apono do munsa to so ndi obi PS ka bi. Ansa o mampene. Ohu. Okay. Enti ahano ohu. Mame Musa Avram. Bisa no. Mame Musa Avram be moshe se eba na sa no a. Sa nipa sa na wo maye sabotage na wo sabotage system no. Se wo mo beto no Avram no wo heavy a obeye wo mo dan. Ene bisa no. Owo kura de no ne the last thing am suro. Ahmede me wu ntebe be me de ne se asamando me nko hoda. Nti wu kume kura e new experience ameko akọ se da asamando ti. Ena de be boa me ne se won chire bo wu kume aba beto me. E bia be na me dining prophet and a class prophet. Na se de mesia papa we ni so ho. Enti se de mesia papa mo ni so heaven ho no. Ene go for bebre heaven kwansu o. Hwe. Ma bro. Se de besi mo baba ne e dan ne ho prefect wo ho. Sa baba ne e di kan yo na na mo amutu mo bebre wa ye sa no papa. Se de besia papa ma pampa mu wo. Ye mfa nche wo mo kra. Hey. Me ento akase ebo no so. Ye to akase ebo no so akoya ni mu a ye kwa buno mantam no emu. Nikro ba ko ene doma ahinkro. Na court we wo ho eye circuit court. Na me na wo kasa court no atena se. Ahye se abayo bia ne din Edeladi Sulemana. Won kwankwadam abusumi ensia na won fanya dwumaden enka ho afiri se wabokro no na kro no wabo ni nyina no ene se abayo we sales girl chese obi store ano no wote na boni a wode ene se sales no so a waye no anase nema na woton no eye poetry ho enema na woton na wawiawie sika ne bi ama chese ene ayensempi na emunsam enie wukwada etwa mo no ana yede mami anasa awurabai abayibai Ladi Sulemana yede kwagina mu ewo court ewo doma ahinkro circuit court na no an yede kwadu ebo awurabai se yababo kwadu se wawia 21,787 Ghana cedis eyampa wawia anasa wia eho na awurabai wade to court nanim se ampa wawia na efa na sase kakra na court no se no mami a anasa mami a wotina dwam eye Justice Philomena ansa esiedu ana waka se oh Sulemana wa ma court na amre waje bone na to montamti wodi ekọ na kwadam abosome ensia na kwadu boni a wogina court ebo Ladi Sulemana kwadu no eye police inspector Emmanuel Asare ana odi to dana wo kirem se wo hono mo ana mani bi anedi edi Beatrice Asante Ajeyi wo ye adwuma e wo Ghana National Fire Service na woyobi a wotedoma ahinkro sada so ana Sulemana Ladi no wono so ete eye ofiri boko na emom apadi enti waba bedru eye doma ahinkro na de tie ni se Beatrice Asante Ajeyi no esanse na dwuma woye se fire service personnel nti wasai ebie eye poetry shop a chere poetry product ana oton poetry ngokwa ho nuama ana oton e wodoma eye ahinkro lorry station hono na police inspector de to court onim se January bosumeda na toso aduonu emiensa afiye mu no wo ho ana Beatrice ebebo ko adu se na shop a wabie ewo eye police anase lorry station hono wo kwada se wo kwachake ni ma sika ayira wo mu no eye 21,245 Ghana cedis na wabra wo bisa ni sales girl eye Sulemana Ladi no ana Ladi no 18 ne tene ho eto papa so san eniema no wonua na emom wadi akofiri wo bi no se a na odi afiri wo bi a turu be na wo se mede me shop wajawo na wotim de niema ne firi wabra menya we na no ana obusa se ho ana de me niema firi na me yankasa me nkoda meka eno na wade customer bi number ema ne shop na se wo gina frɛ no se meboa enti wabra ma me no efrɛ customer kro no ana customer ne de to madam na nim se me meto ade bi a wo ho enu nti ye bono a de na ekwakosi anyina no ene se Ladi Sulemana se waton ne ma no aguru botom na enu ana February bosome no na da etoso enkono afiye mu ma me no esa ko shop obiem na wabra wo bu akonta e wone ma no mu no ana ohunu se
eye enaka maako ensia a ne nyina no eye portrait ho niema a ne bo no esom 5420 4452 adwonko for 5452 Ghana cedis eno so atimi ayira eno so obusa Sulemana echirem sai eno so wadi afiri abrante bi a ye fra ne Kwabi na Kwabi no wono so waye portrait nkukoni bi ewo wamfie ano sifa Kwabi number mame enti obra wo fra Kwabi no ana Kwabi se me meto ahwe wo hoda mekura me nimba bia shop bi wo ana mekura no mentimi emfiri wamfie emeto niema ewo doma ahinkro eno nti abayiwa no bisa no eno na trese ma mekoba polisi fo amane a ye ko chi ladi Sulemana ade bisa ansa ladi salatu kusuf ano se salatu eteska na trese bonye awade ye nyina no ne sesika no afa ne nsase eno ye ne ko gina mu ewo court no wabra court no etenase no ego gam training aya dances Philomena ansa esiedu ye bisa Awuraba se Awuraba de asie no wuji tum se no se o mo fa ncheme eye bone na maye ana court se ne ekọ na kwadam abosome ensia enti we ani amane bo firi oba na kodwa na hwenim sa se de o ka se ojitum na bone na waye no na adenti no so woni mu se onfa ne ma firi ye na o ka se o de firi so twa ne boss ntro sa se nyo se o mo na epe ensem de man krofo no ha dwen we ni pe ya ogbo ni din Kwabi oye innocent answer me kan say ye wo confession bi wo hono mo a suspect need to confess under duress. Yeah, sure. We huna ne pe no abo obi din. Yeah. Say na say obi ko wi a enkati ayayam. Enkati nwa. Ye busa na no obo me de san obrem kakra di brodo na mso tri so. Ye yada. Eh no ye. Oh. Akwa ya pass mama e. E wo fa ba ko pe. Tire say. Oh. Na nkati na when ni bi de. Dabi. Me kra me nim kra. Enti anam say anam kata police for say munya Awuraba no. Do obi abeka bia wonya dai onka obi aye de ope kura o chwa uti o sha ne ko to udi enti Kwadwo wan he a se okra wakwa Pentecost ni obi Bible yira pe ye beka se mehwe no na Bible de Nyankopon ya adoma na Bible bedu ho de a me hu ni se enhyada anyi hu sa to akase bo no so ye to akase bo no so de yakoya nim yakoya nim a na ye bo Ediawura Electricity Company of Ghana ye trinity a e kan say ECG wono de won kase pa Ediama Ghana ma nyina etrem a se sia ye kase yi ensu a hya se tototo ensu na tototo no so aya nam from na brand nsu de akira emu ohu pa ne senti okobasa ensu no bi to de nene a ehoma no bi betimi ate afiri wiem aba begu fama no betumi akofo ye ne kase pa de abraga na fo ne senti emre so tutei Ghana fo ma ye ni na ho ye pa wona ma na hu so ECG fo no huma ni bi ate agu fo ma mesra obomaden na hwehwe ECG fo na dwuma ko na kira kwan ko ba amane oye wa dwuni se wonfa wa hwe ni ya na huma ya koma wo shock ebe shock mo ahwe akina bi no akobu afa so ukwa akwohye se atum se pobre ma kina akofo ha da akoto abusuas ne senti ECG fo ade one de mayen se ye ko hu se huma ni bi gu fo ma ye mamoden a se ye nya hwe han na mom ye pa hotoma na ye ma ECG adwuma ko no ente se be betimi abo yen na yatimi abo ya ho ban omode krata yi ade ban na ya wade ya echiremu a eho hia pa ne senti Ghana fo nyina hye ne nson uba Facebook no so a message na mede ba ye no eno ena yade ato Facebook no so no DLFM 106.9 wo ba wonsu betimi anya bi ne wakenkan pa ede amayen na wade mu chiremu ade we na ho hia pa ne senti ne Ghana fo nyina no yama ya ni ena ya ho so ye pa se ba ya ho se ECG homa ne bi ate agu fo ma obetimi aba moden no agbo wura wono maso ya akobo no ma ne se ba ya beboa na wono matumi abayen sesie ade amayen na wonom echiremu a omo wo eye wonom service center anasa wo maso ya betimi afrem panifo na aba no ma ne se ba ya se ekoba se ha wei aba wonpotem a wo betimi aba besiesie ade ama wo mu chiremu ahoma no 0302 611 611 0302 611 611 enwati wo betimi akọ ECG aso biara wo wonpotem na ko ba wo ma ne so ahoma ne bia tia gufo ne senti momre na mutumi MSCC eno da nchen a omo aba fontinta so me kire social media handles no so no wonom e wo Facebook afin so Twitter e na Instagram nyina obatumi ne omadi nkomo na tumi aboa masa kobasa homa ne biate agumpotem a wonom atumi abesiesie e de amawen Kwadwo se ahoma ne tigu form de ayemfre wo mo sa na mo ka sa ahoma ne tigu form dia good idea na obi nso mita asaye a ho na sese o replace
Oh, now there's a meter meter nankasa no. The property of the ECG. Yes. One man kasa dia. Enti say ya. Omo na so place my. Enti adentina a lot of complaints etimi aba na nkrofo say wo meter asai. ECG may replace here. Wo so wo mai. Ana meter na eni ho. Ehona medwene ho amente ase. No so ko. Yakase ebedi wano machi ahwe akure yankum. Ene say ECG. Oman kasa nim pefe say meters na kasa mpo no okonya ade ayeton. Pe nema matwira gu so no me kwato meter ne mpo e kire me say eyaban dia. ECG adwumakuo ne dia enti me na nya me dia. Enti adenti no munim say meters na kura no eye free enso ye kwa omoton mai okure yim. Ase no kura so melu placing farmer ye no so na ye nsem pi e de mai. Enti ECG for betimi aka kire Ghana for say wo munim say meter no wo moton de Ghana for. Omo ya we pa. Wunkita close to 2020 million wunya meter wo kura. No na me dia me to ye kura way back 2020 ni mu kura na me nya ye no. That time kura na okomia na 1800 Ghana cedis. Sir 2020 nim. Yes. Me to me there 2022. Kwadwo. Okon. 2022. Me to me there 1004. You see? Meter o. Meter ya. Just say enyam kania ne famu ana akire ye ka ye de. Na ya oma beji sika no kono. E ka ye tua okuro na. Wo ka sa abayo be de nkra bi ma ECG fo no. Ene krachi bi. E hu hia pa ya ma mo sanka sankra no. Because o kan se omnunum kania no bi na. O eye no wanwa pa onim sese bia na adwumaye fo no mo nnade a. Sankra na ya na hu hia. Ye beto sankra no. Se ye to. Ye beto sankra o de ye nko se beto sankra no. Na ECG fo ho. ECG fo mra. Me a meso wo mo nsa sei. Akwa kire wo nom efie bi mu meters maako mienu a wo mo ankasa offices. Meter ne say ye no. And the occupants of the room or more use meter no. Every ECG for say ensuo bi atoye ema ejato transformer ABC di mono. Ama meter mienu we anya dwuma efie ni meter wo. Enti na so mo enti mo behwe ma me ECG for no abaye no ana wo mo connected the man nipa no. Kodi what ma say? Me bi tie opo. Wo mo connected the man nipa no. Thinking say mo beba be replacement. Enti mo na mo ye no straight mo connect me nipa no. Ye wo pictures and videos wo ho. Bepe mo ne. Ye de ne ye besesa, wo china ye besesa, ade e chen ye besesa. So the question is, maybe say ECG for say, enti say nipa no, ade e be chen ama ECG for ka kire nipa no say, wa ye illegal connection na. Ho na asem no wo no. Ho no ana asem ni free ba no. Edu ba bi ko metme de bill de abrel. Say ka we ni estimated bill. No makofa eka bia na wangasa papa kura wo no nya ntibi da dia basa pia na ye sempi ukura yim dia besre wo no mpa Ghana fodo na mo so no ye no mo fa ye nto makoma so na ye ho hyehye pa ade ne atro so not for sale and so nkita close to 20 million unya bi motete headquarters wa kama no atum said ye mo nya we no mo ma Ghana fo anya atenka bi se krono na wo mo boy no mo bra mo percentage ana meboa na dey sa Mamento aka se bono so nkomanim. Mamenko asante achemagogo. Na ehwo no mo anaja asehene awo ho. Nana aje Efrempon wo gboko edu se. Forestry Commission Task Force bi abodi awura wono ankasa na afuom. Abro ne workers a kire se enya asem kotwa. Na wabra wo hene woni nsamtwofo di nkomo na wo kirim se wono ankasa na fusase. Ewo ye bebuso. Eye kuro bako a ewo asante achemagogo ene ne potemo. Na wachirem se wonu ankasa ne workers e wo hono ma wo moye adwuma de omu ya ne se Forestry Commission Task Force foi abo ade awura afuonum adan a asase no e ono task force ne dia eno nte se wo hene no ene ne workers no mfiri afuom hono ma anko a se do besi apapa wo musum no wapampam no nya asam gotoa na no na je Efrempon e chirem se asase me na nanom na dia ma me efinhia pini sa abrekura no na o task force ekura ne enwo enti eba ne se na wona me ohimpon ebe ko asase ho enu ani ni ese wa so emrantie ne mu ene tata wo mani so apam ohene frefom ho na wobra wo hene eka na kosem no mumi entie kakra akuafo ye adwuma bo Ghana man nti ye adwuma bo Ghana man adwuma e bi di bia no e bo man asase a me do so nye forest dia
forest atimi abese bayira madua fifiri emreko a wode asase ama nantwiefo etiso ewo alaji grusa ho nantwiefo tiso agogofo ma na eyen nantwie no eni nwan nyina wobom obi ye mpreko obebusu ha enso ano de monka ho hwe obi asi blog dan kura ti forest monka ho hwe asase a me woso yi me ame papa no mo dia a kire se enuru asase be se half acre kura hwe ne ma madua se oba no se ne ne ye ne dia kura me ne dua ne fam enya ma me se me yo hene me ne jase hi am agogo na se me madua de me kwara abafu obeto ahye me kwara so abo mbreko a omonka omo se de ne dia no ewo fie mo hwe me na ka mo ne mentena ase ti me hawo ne se nkwara no bro abo omo anya adwuma moto omo de ye adwuma so mo sisi no mo office mbreko a monka ho hwe moto no mo sisi e de na mo de ye forest commission anti dwaso assistant manager me de na behwe ade ya me ne mu gina ha forest commission nka hwe nkire me asase anya forest dia omo gye aboso de ya omo dia so omo de ma omo ye na ntwi enti eni ayeti yeyi eye jase hene a wono wo asante atem agogo asante mantam eye nana eje ifrempon ana ode sansem we nyina no etimi ato edwai ye nana ekiremu a ya fani say forestry commission for na kopapa wono musum akopapa na workers asum agi wo moto sasase ne dia ye no ye ntai se obi wakobu awura ekwaya ye ma ho kwan say wono mukom enkwaye afu de na so no okomi me hu ni say da bi onka se ho ye forest o wase commission for no wase eyo no anasase papa ni so nanase na asase ana mboa na forestry commission for na kire say ho no mo nya na asase ne mo ho no mo eka aya abanya kwaya o mate ato ho wanye sa na wo mo so kire aha na oroma mutu galamse no mo hu wo mo ana da bi end the forestry for any efra na pese me bisa no o mo ni efra because ansase na manfo di tu galamse e dis kan gu omboto ma o man obi anya ho hwe no akoma de manfo okura de yemfu okura sanka nnuane bebuso na yenti kroma na forest reserve yakutu galamse hum yeti kroma manfo tu galamse sa kwaye forestry commission fo antumi anso da anya hwe obi di bi kwaye fu akopa no sum anyway apakayaba latest from the world of sports mami musa pakan se ekwanso apakan ekwanso ekwanso boko sa and then some room yes in some room ene mami ma omo amane na mo atrás yo ekwanso ekwanso me se kwanso ana me se ekwanso ekwanso se kwanso ade na do ba ha me fa fom nananu oba ma nananu bu fom ba ti ya yegu so te azim fa fom ade nananu se de na do be pie ha nana dedi kam watena si DL News. Ebusia yensa mo bibiala jo emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene yawada enwumne no nsia kase ebo so mrewedu sa gudie mo nsama wo so aya boabo no ebusia yede ba ne yede beda ho na hu ne ekọ ene ne ba ewa gudie ho nsam na egu yampron so a yede eba ne edi tie se wote na edika se ye kan ebusia ya boabo no a yede eba Ghana gudie ho nsam and of course nkrofon close to the latest any exclusive sini nyina no ye babe dropping nyina edi amount me amede nsam na ba na edi ameje so no eya yesu arode hye apakan gh the blazer kinebusia intentem so aminsi fam na mention nsam na say emfam fifiem fam ade mention say emfam fi May 9th disaster na kachi na menfan nsam emfam fi o emma de amenka yo bia ya se obeka ya May 9th 2001 23 years ago ana Kumasi Asante ko ene hat edigambi ebuani ewa Accra Sports Stadium Stampede ekosie ema tear gas tutu epiem ewi echino na nipa makomako oha edionu nsia ene echire ena ahwe omonkwa na satam no panipa na oye CEO edema Kumasi Asante ko papa ye friend Herbert Mensa oro na May 9 disaster iwaje die siwa afibia no obo Ghana Enquires na wakasa osisa May 9 disaster na esi no ade bia affect a lot of lives including ono ankasa ne de na ade abakwa Ghana rain to me mfida. I've always said that it is a moment in time that has affected my life, but it's also affected the lives of everybody, and we
We live in a world and in a culture where we tend to forget. And one of the things that I've always said is that I would never forget. It changed my life. Herbert Mansa atwane samso enodi tu dwa se ehunu bi penti na boasrewa ogegere bagra na wayi nani ato nche na mom na kamia se saade na AC May 9 2001 no Ghana yensu ahwe emfa mfimu ye se to trasem no ene sebe sanyama basabasa no eda so ekoso ewe yen stadium no na nkasamre se yesu ade afimu no yensu ahwe emfa mfimu ye. It's doing something. May 9th is something that is dear to my heart. Things happen in our lives and then we make a decision. There's a decision to be part of change, to bring about change, to make an impact. For 20-something odd years, I think we're in our 23rd, 24th year now. It's been such a long time. Herbert Mensa ne kwakwa no ena odi tu dwase odi ato no so say sa May 9 disaster we no de bia no obebo Ghana fo nkae na Ghana fo enre fida opese eye iconic ewo Ghana fo nya brabom esanse nipa oha aduonu nsia ene akire ene hwere omo nkwa enti May 9 bia no waye de asi wo ebusua no omo hwere omadofo no na odi amom yakọ ena omo anya nkwa nso no na odi celebrate your life. It's back again. It's a time where I've tried to make sure that Ghanaians do not forget the symbolism of this date. Yes, 126 plus people died, actually a lot more. And we've tried to remember and we say our prayers and Herbert Mensa May 9 disaster no esia no na ono no ye CEO Eriba Kumasi Asante Kotoko na ebusia watene nka no Ghana Premier League ni mandra big game bako etodwa odi wani chiem a obrekum aboboko a ye fe ne Heartful ekwachi brekum Chelsea ebo meka pole miensa omo entumi antintimi no kase Heartful ehwi abeda inde no 11th position ewo Ghana Premier League table ne so a inde no omojo musamba wa yare won some ede atuanim na inde no after the game no na someone bodu our head coach Adema Brekum Chelsea ekasa osi on the day no emone mrante ne dan de no na yekon enya enti na has ebon e kapole miensa went to man to say first half no omo create chances bebre now so omentumi anhye. It was not good at all because this is the first time that we have played this match, but it's a part of the game. And I know that we have to correct the mistake that we made during the game. Yeah, we got opportunity to score during the first half, but we squandered all the chances. Na Samuel Bodu etwane samso enodi tuja echema enkrofo kika an we coach has folk pen enti no kogogo no ema has ebone kapole miensa went to mante osesa 79 na monteno enya no kre Heartful chapter no e na brabo na twam ene oye adwuma Edema Brekum Chelsea enti na kuma ene no do nyina no e Brekum Chelsea obesre supporters no momfa nche NCBM nyame adoma next game omone kotoko na ebo ombenya nkunim that's the game. Now I'm not working for Chelsea, so my heart is in Chelsea. But they won't. That's it. Yeah, I'll tell them that we are sorry for this losing. Samuel Bodu head coach Edema Brekum Chelsea and our tenant Kano Abubakar Watala head coach de Emma Bobo friend Accra to folk or sim kunimdiano munyan or feel very better or see on there now or expect some kunimdiano a bebo from no so beshe couple polymi and sadie one nanyo no mono in name and players no egusu te nyama biase essence and crowphobi we chia or mo kikan some etutun some ediguni players now soon. We are expecting to win by 5, not 3. Yeah. Because we are determined to win this game. We know we are not in normal. I tell you, before the match, today we feel better. We are going to do the things seriously. I expect him to win by 3 goals. It's football. We can win 1-0, 2-0, 3-0, but we need a point. I tell you.
Abubakar Watara head coach Adema Bobo Kwa your friend Accra Heart of Folk and Waten Kano your money tell our manone na yan sorry sodia in a young PMO our Bobo Kwa your friend Asna Kache now Uram our Asna Kache or more midfielder be Ofi Italy your friend Giorgino na ne contract on Asna wono nanka season way Enquiries na ba na wie na so Asna pen for me Joma Mikel Arteta head coach no Choma Brante ne money more eso any obehia next season. Enti Arsenal na di nkoma officially no Giorgino are extending a contract in 1 year. Edi amabobo kwa friend Arsenal or till 2025 June. Yada want some edi atu anim. Na uramo ewo the UEFA Europa League na the semi-final no second leg no ene yumre etoja ebo yumre no so ya Bobo kwa friend Atlanta Everton Jewish Stadium ewo Italy na omni Olympic Marseille edi abo ni first leg no ekoye 1-1 enso ewo sanso na ebo no so ya Bobo kwa friend Bayer 04 Leverkusen Everton Bay Arena ewo Germany normal tunsa edi afre AS Roma na omni omo edi abo ni first leg no AS Roma etina fie ema Bayer 04 Leverkusen ekọ bom ekamienu a omo entumante Europa Conference League no semi-final second leg game bako Toja enanyumre bono so a Olympiacos ebetra Greece na omone Bobo Kwa ye friend Aston Villa mufi England ede aboani no so ya first leg no Aston Villa etna fie Olympiacos ko bom kanan emo mutimu mienu ebusia ye nyina we so na yemfa gudiem nsema ye baba no emfa NC mi amedi agudiem nsem de bro di ameje so no eya Yesu ano de hye Apakanjh the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Merase apakan ma menko Ghana fo ho be te se simenumpe na me no omune nkomo na yemfa sofa na wo mo so sofa no ento aso me pa cha enkomo e de ma Ghana fo nyina no ene se wopani a wo ye Council of State member Sam Okugyeto na wo kire se wonti ase de nti a boni bebrenu a na wo Bible mu nenso gay nkwa na Ghana fo atwe wo ma no a na won de ohunu se eye nonsense kura me pa cha asemu wo je ne san 0534 050199 0534 050199 and 0593 406565 me pa cha oba no am asem no aye snappy amayen yeni enkomo madwe Okomejoso Abdulrahman Lakeside Estate sa that's okay. Okoda people pass me every say akwese politics na bibi akatene ni kakra o sabe because ni bi se ko Christian ni mapa tin ko baba wo ba na se obi abehia ne baba oni pene so oba na ko ne ba ne so wa kada ne be me papa won san ko na radio ni se no a me da say good evening me pa cho did so frame me frame hen Mamentio. Nitato mbikini nitato tafana wale kao mama. Wale wamba. Nani nzima wakazata. Wale mebi ni huyu hapa. Wanka nkono nsa mlebi mwa. Menso medas good evening. Good evening, me also say Pole. Papa. Say gelege. Unya bia no edi se yema obi an kan de ope o mpe kura o muti na etu aso no o mu ntwa ngoton ni eno na ntam de keyo waka na de nje o ka de opo bi e ka de ope opa ro fa se ma mintie o na mi keyo fa waka no tu ache na adu waka na adu ntinu onu tu waka na de ntinu chen Mo medase why yo matia opa ai she gelege yeah wale my joy good evening ofa good evening mo ofa say ofa ni oni sam bi mo de ya me London why bania anu ka sa answer me ofa hello me ofa say papa ya o ka say ni shwe ka she no mu na ka unta na o man peni pesole ni sabe sen krata ya se ma ka say mamombe bo ni de wu dibi
usuro na udane. My joy. Meje osumo ofase. Shege. Ai, anya de se mo be ware da. Munye bia ne mo tia so. Memra ne no. Papa sa kwadi eni. Sa ko ntie o. Ofa papa no onkom radium na ne ba obaba no kwa na ne ba. Asemo. Onkom radium why? Na you di na nya de. Me so me da se ebusuan wo ya me last call am mfa biem. Madwe. Hello Ofa. Me wo fa se. Ofa gangster kasa missing cry. Mo ekura kronkron. Number 1. Simple. Me wo fa se be ni. Also we dey question. Ghana apart from Dr. Nkrumah. JJ Tamis. Yenyo type of more Ghana. They are saying na say kon. For example na cafe. Imagine ye read the Bible. Wa war na woman. Ye kache so enjoy na yire no ko fa be man on en be kan obepen. Ofa ya misram. Won shira won so. Ebusuan ye ntimi mfa afrefo no ebiem nyame nhira mo papa mo amofre ye mo amo ntimi amfre mo amo troba ye aye ntimi ankan mo mfa ncha yen ebre no ntia Robert Gamele yedase odo edifretema yedase Dr. Down Blue edifibrim so apusika yedase Kofi Parliament nyame ewo nhira wo akenkanfo edensam ne bre wo edia mejeso eye Ghana Stakat a mete enkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Na me sorry sway na happy birthday kese pa. Enko Enfama Monica Saki. Na wo ye obi a woton wade aboblush market wana aba ho modern pa wa yemu ye. Ene se de woti wanem ede kire nipa no. Ene ye wa wodai. Twede ampa onyankopon ente na nem nkire na ade bia wode wo sabeka no. Oma enye ye Enfama on. Happy birthday sonko enkoma wo Monica Saki. Monica Saki. Saki yeah. Oyoba. Oh na den. Okay. Ni nyina ye mami esi obimpe. Monica Saki ewa papa ni nyina akọ ne wey nkadim ekọ ne nese o tro ya bre o ma gichem ketenkete santi ni nyina akọ so kama I see Monica ne wa woda no de ye be celebrate pa simple ye pompa me ne Okogyeabour ye ba e hwa ne ye ba ye nko ya twa cake na dumre ya o Marion so be kwa o mfa de mra tim ni nyina e ba ebusuan DJ o Marion e de ko Facebook no eso na ye so a DJ Hitman what the awoso obeto am so fiti sabre kopem se non do everybody eye dwompa kasa de simple kra na wo ba de wotia ni opele mame uko mi awa finofu mame